Pemirsa karya Pujawali Ngusaba Kedasa ring Pura Ulun Danu Batur Desa Adat Batur Kintamani Bangli mewali kemargiang ring sase April Sanija Girau. Anutin sekadi dudunan karya puncak karya Pujawali Pacang Kemargiang Rahina Budo tanggal 5 April warsa kalitali 3 likur namoning purnamaning sase Kedasa. Prawarta kekarya Ketut Sudana Mausang nyangre pemargi karya inucap sampun kedabdabin untuk nyarengang Pemka Bangli Kepolisian TNI miwah bagel sani mapaiketan. Paruman sampun kemargiang ping sawetara galah Mausang Bantang Indik Transportasi galah pengubaktian saking Banjar-Banjar miwah Pemkab rumasuk genah parkir tur arus lalu lintas. Anut sekadi dudonan karya Pidabdab pemargi karya Ngusaba Kedasa ring Pura Ulun Danu Batur pacang kekawitin Rahina Anggara tanggal 1 Maret antuk ngemargiang nancep rompok ngeker dewasa nancep sunari mepengalang ngingsah netegang nyuci raris nunas tirte tur nunas beras catur. Kadulurin antuk wali ring Pura Gunalali Pura Kodo ring Rahina Canis Care tanggal 1 April miwah wali ring Merajan Agung dalam Bukitan lan dalam Bukutan namunin Rahina Soma tanggal 3 April. Raris Rahina Benjang Nyane kemargiang upacara bakti mainoman ide betara batari katur bakti pengodal miwah mempepada wewalungan. Puncak karya kemargiang Rahina Buddha tanggal 5 April nepet ring purnamaning kedasa kadulurin antuk upacara mepepada agung. Selanturnya ring upacara wayon alit bakti maidar gita miwah bakti penebengan maican ican sah bakti ngabuangin ring tanggal 7 April. Rahina Urespati tanggal 1 April kantos 16 April kemargiang upacara bakti penganyar. Upacara penyineban kemargiang tanggal 17 April sane kadulurin antuk upacara bakti peperanian raris perang-perangan bakti petingkeb nuak bage pulakerti meralina sampian saha mendem bage pulakerti. Rahina Benjang Nyane lunga ke pura dalam Balingkang. Kelanturang antuk bakti petetami ngantukang ide betara-betari lingsir muali ring jagat jambu dwipa ring tanggal kali dasa April. Jero gede batur duran taler ngaptiang mangdani umat sani pacang pedek tangkil ngaturang ayah Wiyadin sembah pangubaktian ke Pura Ulun Danu Batur mangdanis tata anutin puara-wara utawi pangeling saking petugas kepolisian ngenenin margi sani sida kelintangin tetujuan nyane antuk nes kemacetan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.